Kubor nakaslem jong Nongshong Hima. Beri ba lek ini kam mostly ba syakam gidi mostly drug users. Belum under the influence. Majority hai ba kampun te gidi drug users hi. Long kini petit ha lesi ke batu kati batu woofer di batu ki tayar ting batu cylinder swing labon ki case batu cylinder ki le ki hilong ki dalal ki long ki sit ni ba di gas e ki tip in contact anu but bun se ki ni lap di drug users majority mo ndai kita gitu ribam dei drug users ma ki den klan dan hak habit of criminality tu kila ya dan lai ya kila dan perlok di ba umlian ki ki cetam kam dan ni kata ka organized gang dei lesi ki dan chicken horn itu but ki kinla li swat ni kinla pitu ba ka lesi ka baik tadi kam long park ka cakap blok secure ni ti ki dile hi ka kenhon minimum almut dei banang organize kam dan tak organize gang hi ba min chuang ila ke ba tu organize gangs ki ba lesi ki poi college di pa pur ko poi manipur poi chare organize ba de bun gini hi ki di drug users hi minta but ha gidan kitu ki ba dong poi baik setisha border Kamu ini statistics kini tanah pok Shillong City amsa. Shillong City but kun em East Castles bro. Oi. Alor kani ka jinto jintiam ni laba ki brio sim la kila sha kembun king of yang haju hi kile hi kam ki ju hi kam but kidu ki brio la poise jel la se ki graduate ki slot ki ve but kile shu ki kam country jo alor kani ni la ya grand bu session charge pada disingkat session tu lah slot lah alor kani but ni sim ka senjam pa se nimde ban khot ya ke district jail ganjil sisa kata tempat taman set jadi pun kelano ini konsep ganjil ban kadiban long ka correction center temut ba brief na itu kin kala di gun kila tinti da si counseling le si ka skill based education kila mi nang tu kila dan kata skill ban try kan uno ka kamlo di ki atat kata le si ka beri tangka counseling tu spiritual counseling tu but kala din buat itu and long kina beri kin beri nang tu kin ngok kin dek yang hidup hijau ki kam ya ki kam tri shu di kata konsep long ka jail hak change but kawi ka activity ba yang buat benda di kolong ka awareness ki di kawi department su la se DC ru ila offer kan pa kinai ki training on skills ki handicrafts kini kita ki bun ba ki on farming di nak liang jumiru kila kila propose ba let's say football tournament inculcate sports di pun ki but kata konsep kami konsep kalong ba we change it from nak cakap apa should set back to a correctional center pun kelai ti beri di deki kelang tu ka imlang salang kalong kan change kan beri gitu kintang one biang ni kan salang same thinking dang dia once a person is caught once a person is indulging in theft and burglary and a reason to drug addiction ka jo ka kam dia biang and ni shamba in labu you jail he comes out again ka jo ka kam dia he'll have multiple cases they don't come in village brio jail it has to be a correctional center kan bungkala kan turning process set bending tu kan badan ka committee orang kan ni macai kan ni dah kaya cemat te kandan ka jingkala nilai sedang ni keren cang ni committee on UTP buat mentang lagi ko history berang wan no session chat ban si director sports ban pa coach football ban coach ki